أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngamnishia hao. Okay, balanga bandu danyo ambao kwa sushi. Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, watata hatu, wanasho hatu, wanama wanzani kayao zilera zinu. Ndansi zeru kuzahanyu, ilijeri hadisi, tijabani mwabia ni rongondaru, ikayao tizipari sa emakatinda yanu. Yamado, do mjulizani ya uka dizo, libunjilio lifanyiwa ni habari ya uka haprepare kado abonga mumtsahoninda zibanu bwa tukufu izo yabidiri zifanye makati yanu. Gelazimio Sambia fariki hauka ezisabu zafanyi wano wanzuani bandi ya wanzuani wenji ngwaonao ya uka Sambi hawakazakaro habari hatowae fever habari hatowe ruhusa ya ukangelazimio Sambiafe baka wanauka mzuani tena ujokana ambition haujokana haja za urumanti tena. Nyoti pia mwishi ya msaidie ya ukaide ya kaujarongo o msaidie tu doktor msaidie yetide mkalima yuwahe sirkali sha ola kajaka ujirongolea ola kajaka ujirongolea ola hapulwa ya jeyambe ya ukana Sambi katupashi ya bakati mwade no owandu wa kweli wajua ya ukasambinge mwade shahamba na rirarerende iyo de version ya mwado wallah tallahi nazipari saba sabantanzi haba njaye mtijwa mbarugo na twambi awenge watukufu gelazimio mjue ya uka ngasina wananyasi Komori ngasina wananyasi Manga ngasina wanzani watu Komori ngasina wanzani watu Manga ngasina mafundi watu Hondani ngasina mafundi watu Bonze ngasina wanazona hatu Hondani ngasina wanazona hatu Bonze ya bondu wa onti pia wadinikao izo bokolo zijiriyo timambia ni ukana mimi tinduza Sambi mimi inti harumwe parti ya Sambi mimi injajibi wa enam na Sambi ya ruma enti haukatika umlinda na njema zinji shanti na ujibiwa ni kebanu ni wane Sambi yodulumi wajao miti manzani wahe miti nduzahe miti parti ya hahe njajibi wa namna ya ruma enti shanti na ujibiwa hotu odulumi wa namna yinu na abonga bondu wa merite wangamiso abonga mumla honi haina mrundu za Sambi haina mru kwanza Sambi haina mnashioni wa Sambi haina mkomori na elewe ya uka entinge endo ya angamiye eke bwana wei haula wahafu eke bwana wei haula wahafu ya entinge endo ya angamiye na owanzuani wabungufu wafikia na oti pia ya uka sisi bore maisha hatu ya kemema kartina besoin mbaba wato jari kazakaro kartu waziwa Sambi na fe wanika habari ya feveri ya ukamuwe ya febakari na udai karna uweza bari abonge habari hatowe akori ya ukangarira ya orende uodo upande version ya mwado chao hauka Sambingu watu harara oti pia msaidia hazamba iyo
timu ujuze kemsaidi hajamba ukana sambika timu mwadi abnge ngamuambio ni bana Allahumma qad ballaghtu Allahumma fashhad timbalighishani timjulizani engari fanya ujobu wa komori moti afera ya mndu yafungwa afera ya mndulo mwadi o wandu wafungwa abo pia wenji wabahiziwa kwa mjaparisha msaidi ya jamba uo kajaka mwadi uo katija uizondabo shalolo mana ya juha ya sambi abo ola hapulwa ya jembe namna hii erikubalia nako atakubalia ngari kubalia nao ya ukamsaidio daina nono wala kwa chaka urungo wajao wala walibwa waje wasabote wamenye ya ukayingi mbese kweli ngono lelo nono harudi harije ya jahala ba ukawabwa heke wajoula wanrongoza hema metse wao ekatindizo ngabo siri mtoto jo mabiani banura ha yode ya mado na kanzani mabiani ya ukana habari haisa desite ya rehitwa sambi garida zao au garijuhao ribezara kali mtapili msaidie ola kajaka ujarongo weja wakao ola kajafanya metini katso l'hopitali katina rongo sha ola hapulwa ni habari yaje walejeze ukawongo tsanza jango anze yatawe jajao parce que wongo anzo wa maîtrise wa muwe yafi iyo dia mwado na kanzani mwambie ni bana yabo ekanga mwanzao jeri dofanya unafiki wa shikomori rolila ukasambi hafu izo sawanyusha sambi wallahi l'azim nge mwade swafi wanu olango anzu oyafanye ushuja shasambi ngu fobo wa komori nae kana ubuliwa ya rohe au kan bari ngujokana ekasambi habuliwa ekasambi anjaruma voti abwazala isaolo hauka wakomori pia he dhuluma ya hunda sambi wakomori pia badezi nyama shawandu pia wasikini yao sambi rinjia irumbi nae he dhuluma ya rwonisi wao yo wodo pande u o wandu walo montiani wendao walono wandu ashina izozo ntipia ngwa sufreo ngwa wawade kochamba mbi atwenda lazo mbaba hanu wadzima ya tore mani jua ya to na mdumshe ya to ulachiliwa o ya to la landro ya to ufanya izozo ntipia abonge tisati mlahani ban ya ukasambinga haruma khatwari na o wandu waja warungu wao bala wa negligeo wala wandu wapulwa ni habari watu wa mambieni zangu hizo hiyo de ya madu na kanzani mwambieni halafu tizamba botasi hama ngamina mwalimu shabanu mimi wandu wenji wa ikoni na wamisami huli wa shangaya wanonao ndongo wawe na mnaini wallah paske mimi ntuka uramba mpira no likoni ntuka hama mna bubu akwandu wadwa ba mikonzi ntulunya mizacha mpira basi wallah shabanu unu tungu na mai abonge amumjulizoni bano ezabili usiku lelo amumjulizoni d'office rasmiyan yauka kaisani na swifu kaisani hoi tinkuli ya washidi daena poti omtuje na wanawalo Faransa habari haisa hawa propose ya baba la kado la ukanira lwa hitwa basi Nyezi Mungu joli bando mndu yakaunivumbuliwa wandu wanu hakwa banu ngabo wandu waona utabiri no tuamba kartuko wona poti wallahi wa billah aringa bo wandu walibwa wanifume ekatifu itile wa mando shanga mwamioni banu lelo ya ukana na swifuka isani gulindwa Faransa mndu yanabia ukaharingo tuka uja Faransa jo unire hitwa dawe na poti na wandu watahwa amange yabo marhaba menji nga muhulindo bona swifuka isani ya uka azalia hurenge protege uroa na wakomori hitwa hata ubaiziwa ujemanga jo unire hitwa dawena poti na wandu walo Faransa
azalibo wa Komori haduzuha habari haduzuha azali haduzuha habari haduzuha hezo ngoni zamba ozini owana wanja harara habari kajaparo hunda mndu ya mrongoza enamna ni mdogo zao habari kajaparo hunda mndu ya mlapiza hamadi namna ni mlapizao habari kajaparo ona mndu ya subuti ya toweze siri za hepi hamadi namna nzito wao hadeside halibi nasuifuka isani ho itinkuli daena poti ho mtuje vao wataha wandu hunu wanzao hariwa waswili hunu watanganyie le 29 ya ho mwezi hunu ni ulo anifi wanutizala usiku hamalelo leo de nazalo watukufu tizala le 5 juin abonge ngamuhambiyo bona suifuka isani wanikiwa eswirete ya Komori ya uka unikiwa uproteje wana wa Komori ikoni kwa na ulala wabulie mwana mwiti nkuli ya washili na mwana mumtuje izo mafanya amada gazo kezina ureje banten abonge ngamjukanzani muziseni alabo wa Komori mlobana shanga mumwambionize sujet pia bamimi ekati wana ngamjuhufeke nja wana ntina ufa shabana basainu gejuka ulazimu ni museni maswala usikwa maudu ngamwambioni ya ukana azali wasizaha azali wasizaha hauka arema fura nganzu ya he emaudu haudo ushao emafura bomazofera nganzu ya he emaudu haudo ushao azali hamba ebanu garifanya orizingamanyi hakaritina tamba hindu karitina mba indurulo niyo engarifanyao hende hauno idarusi ambabo idaru enti bloki kartula abantu wagunda mapesa ketine mba esansi emba mafura yino engarifanyao urijule razi idarusi amba kapata mapesa azali hambe mapesa yangami ya pia ho unono wa ha hamba kabati ndaze ketiro hweze mafura ngabo mazofera waliwa ngabo wakalimani shema fura nga heyao wakomori walemewa usikwa maudu ngabo manifestation ya huso wana waudwawa azalika tujibenua abarika tujibenua o wana kwa tujibenua fatihuo la tataya hobira ende nzuani haukahadwa o andru yakadaina wala tuandwa luna hayo amjupara mwana mtukufu fundi wangu fundi kombo abonge abo kwezi watukufu fatihungu anzu yafanye ukaidi yafanye ese miangalie kwa komuringo wa judaza sha etoma ya hisa ya uka kabati ndazi ya ukenti itene vanuna quelques jours ekema fura kajabeza ya heya auka kabati mapesa kwa tujongo afanya oje ele swala ndi lobo wa Komori ngabo wandu wakoza emana wandu wanu wakoza bo wa Komori ngamwambioni oi Ismaila Bakari hoirungu jani denda ya fitini ya tongozo wandu hatu wanu wakoza si johanza mnisaidie ni mwambieni isaidie wandu waili wakoza wanu shanga rijo hunda ushinzi shanga wandu wakoza haku ne yatwengeza wakoza wo Ismaila Bakari hoirungu jani hauka weide ya balance wandu wanu wakoza yabonga mina masuala mara kuna kanzani mwabieni bana maudu wanashwa hatu washindi wa Fwense wanjia
ya uke manifestation gafanyi wao hauke nti angamia haina siku wanahangwa ulo wao yode ya mwado haina mndu mshemkomori haina mndu msheudona ubinadamu haina mndu mshemwenza irumbi haina mndu mshemwenza imani haina mndu mshewjihisi kana ye mwanadamu ngebidio yangario o wanawashi wa dailio o wana wafao wa ulo wao warendo zitwabia si bantu wa mndu enda ya renga mndu ya mbiole ya mtashono de ya rudia mtondo ya rudia mtemro uongo de ya zingaro maudi ya jaro hende za hizabari yode umusizwe ya madona kanza mwambie eza hangu do mwambiani bana ntijwa ambati wono mrulo andanje nja mwambiani wona zijua ja ukanga mjwa ya ukanga mjonongo zinji msaidie hoja yambe sambi kati mwale pakama doktori kata waja ola timsaidie tida tukarongo wajau ola hamba ya jeyambe na eti doktera yekati jua mangabia wa usonda hubi shayo uwenga sambi basambi yo hanziwara hana harudi tena hapulwa ni habari hakabari hambilwa ne bandu ya washenzi wanzuani ya ukana eka muwasambi wo basingarjo mbuliani mrenge bora sisirdo enshindo kema deje bora do ni kweze mpesa abonge habari hailewa ya ukana bandu awenchi wa madhama na wanzuani kwa tina hajanaeze kengwa hundori yali ya bongo wa presa mbi ya fe halafu hamba ukana wao do tsodenda yonda ruani kema pesa sambe na femba hanu yali yo yabo ilali bana msaidie na nono wala kwa chaka ujawambe chao paske wala kwa chaka shanga mina swala nazoni mwambieni ewe ndo bie doktori utukiri ya toa ekirtasi ya wone sa ukasambinge video apashi kamtuele wa ukanga bo doktori ya lazimu ya toa ekirtasi ya ukasambi yende ya trete abunga mwambioni banu kwezi watukufu yauka mruyati hime sambi hafu banu mruha jahamba ngulilo bakisati mlahani efopa nodo ifanya na miti monesani anambia uka belu hafu tija mide natende wami mide natende na monesani yaukana toi haringe na muotena hawefa sirabo la yanambia hamono uka enamna yakambi saka ufikiri hafu awambi la uka hafu ni mrudo manamu shaba ya joka kajafa habeze ajira trape hanerea charanzi loba nazo ngokoma bianizo mitso ziona ezo ngokoma bianizo mitso ziona kabati mwana wazali wa uhambia ukana bomba sava kwa buli ya uende ba utashiyongoni abonge mimi tisati mwambiani banu pour la première fois ukana e kasambia hundrutsunda rubanu yobe hati eke sambia hundrutunda rubanu yobe hati ezadunga garijo ujula na habari itsohale garijo ujula na habari itsohale kama mtimizoni mwambia ni yaukana enifanye yauka nasifuka isani na poti hunu Faransa wa decide uka le 29 ngono bwabari nambia ukana ngabwandu wa unutabiri ngamina ziyo zamba utafsiri al-ahlamu bala ngamona zio zila na mangale zio zila bwa tukufu amka usoja umone na mwone zio tazile tazila zio zilo bavuni bale kamona zio zila pia enifanye nasifuka isani edomana wa hisirete ya Komori ukubali kweli ya ukaubiriliwa Komori ngolibwa wambe ngojonire hitwa bana sufuka isani Faransa ekweli bopoti ezano ngobazirenda hamada gazo mazirenda mutu ngwanzo urudise na ngobanuana na rujo unisa abonga mumtsahoni shawiri banu bwatukufu engari juhao ngamda zao audi juhena wandu mimi ni debar kwa ambasadi damina o wandu dami o foye de hafe au ngari fanyao yo fikira ni muzisa oniba uhusoze ngo poti ya Isaya tahema mercenary hun o ulindwa na sifuka isani
waje ya ukange video ntola duniani ne kado isa itolo ni habari. Almuradi ekatifu mwisha ukatire mwabali Faransa banu ekamwisha ukatili swasumu Faransa banu ekamwisha ukanatire mwagari wo na sufuka isani wo poti waodo wandu watawani poti hunu Faransa ngena habari surtout aina zioni hunda Faransa periodi inu banu waodo wandu wano watanu aba basanga musician swala telefonita yo aba ngamjomnikane nimero enge video nifanye Almuradi abo bona suifu sati la wa maruma no wandu wao yodo pande na kanzani tende ni mwambieni watukufu habari hanjaha mundorondo ahisatwamaya ya ukahakahamba bala zila za bashari zimone sabasi o haraswirondo wabakipi ahundu ngamjondogo zinjirani zo bashari yaka uziju mimi tina unjia ukana weigutelwa weingufanya ja ungufanya ja ujao chat kanzani mlaheni ban ya uka isaila wa emdu ya kaunambia ya ukana faites attention eke wisha ukana sifuka isana jabo ntijubanu ya bonge bidio cha ucha uzonti pia abonge yabo ngamhulindo bona swifu kaisani ngamhulindo bopoti shabasa inu mimi ngamamba untende shawga tionzane de ambassadeur mi tionzane de na fobo ambassadeur ya Komori mi wallahi bila ana ntuziona ezadunga yabo ngamwambia ni ukana na mkemaki ni ba manasho wangu hafia Morisi na wakaja ntipararu mwe nimero iyo ba ngamina nimero mjo para nda inu ya 07 manasho wangu hafia Morisi na wakaja kahanu mabwana mimi dolar mabwana mimi ngebidio bakema doctori wa Komori waonese ukasambinge mwade ngutambio ebidi fanye kwezi watukufu sambingwa nzo ulawa yafe habari ha hadisi daina bandu ya wanzuani sambia fe bahari kwa tutsa haturu habari hanjia hamu azali hanjia hamu habari ngomani ya azali ya ukatambari taweda sino wana haba sakartu juwaje juzi wala wao pashie wamba harie aeroporo itwa bombi kwa na usubuti wa pashie baya na dama jilasi shamiti mwambiani wallahi tallahi wa billah na muzise majeshi wa hanyu na mwapare majeshi ni maofisiye na wan na mwapare mwoneke telefoni zao zijonjia direct ngetungo kupe maofisiye wala wa harumwe bwana yin wambia azali ya ukauritrahi uliteze sheri ulidarao gawe na komplo anzo zifanya bahimdu na pare maofisiye wala na mwenesane mafoto wala nje mwoneke telefoni zao zijonjia zoto kupe parce que we sawa changer numero wamba mpakani chakabati ulash telefoni tsa yunga mumnikoni nimwambia ni ukana imbesili ya msaidie anda halibi wandu daena wandu wakanzani ula wa Faransa bana wewe ti docteur we mlevi ewe haruma mrudo mwade ngojo urongo wambe ukana ngebidio pakama docteur wenji wato ewe ngorongo kindi imbesili ngorongo ina mna yoki mrudo we docteur we juge we mru wa makam ngojuo mru abidia pashi mru subidia pashi o wandu wa pashi ya uparo jo kufanya direct ban huuzisa ngojo subituli amini ya kwa wandu wa pashi ya pia libela mama duna wao ntipi watolo takriri watolo decision ni madoktori kume au madoktori sita ama zumtentia tu norma kodo
Emana uleda bahindi mdubani yao. Emana ukutina mdu mshekutina wana waongoza kumsaidia. Utore lweda ba utone swamvinyo utone cha urungwa kila baba dawana nono. Ezano kwa zinu uzaba warumwa ndo jwa kaupashia. Waliwa tretovance. Emana mazo mumenyeti ya twindu. Bwana haramu. La ingoma mio ni yakana. Mimi. Habari hutataya. Habari hutataya. Wanaho watataya. Ilhamuka twenda hazinindu. Kairi mparisani ga ryo mtsambazani. Rumparisani ga mdudo mtsambazani. Au kamdi tsambazizo wana hatu ga ryo udiva. Ga ryo udiva. Midomo abioni. Kabati mkomori. Ya jusubiti ya jambe zongo nisamba uzinwa. Kabati mkomori ujusubiti ya jambe usonya wamene zongo uzinwa. Njakaenda nasome umezi. Njakaenda nasome ubweze. Njakaenda nasome njendo ulili wa wanama uhifanu dharaulu. Mafuranga jo uhea nyi wa komori. Maudu haushao. Idarusi harotsele shirika la hidrokarbur. Madhamana walo yabo warenge mafura wa hazetike wa nikezi hawara mafura hisa. Kabati mapesa hatanga bo problem komori. Kabati nti jorenga mafura imwereni. Ezenti piang jona problem. Enkode continue harumwe da huvini. Ezenti piang jona problem. Kabati ujoka urenga mafura jambe kujua mnikeni. Kabati ujoka urenga majeshi ya jambe kujua hunike bwazali. Kabati ujoka urenga mali ya jambe kujua hunike. Shanga muhambi yoba. Manama mtukufu Isaac Mafidu Clinton tuwe yao. Uliliyewe mana na shewatu hamadagaso hafu urendezire we shenda ikoni. Ujauni uliliya zuki wangu mutu hafu udubi wana wakomori wa wafu. Mitika irira hana mutu, mitika irira hana badagazo, mitika irira hana salimu, mitika irira hana bapari, mitika irira hana faiswali, mitika irira hana tijuanzani fe sur terre mimi. Baibo poti. Gamjo mbuliane ni meroban. Ba wallahi tijuanzani one poti. Tijuanzani one poti jawa basa mimi. Ndajuanzani ya wanjili, tijuanzani mtegele, wallahi nadim. Ngamdota palabanu ya uka wallahi bila tijuanzani ta poti mimi, ni muwe ya fera jani wana hafa mimi. Shati sata mila bo poti. Omshenzi. Go pulwane mshenzi wa hulibao. Ewe mapesa ala ukawi yatoa da abas mimi bizaro kwa mimi msami mjozo katsatifu. Bomnara mwe mapesa ukawi yatoa ala uya hunduda. Ukata ambassadeur yo wale yakabata joto mapesa numle leba. Mjamregeti ya tumfanya hizo mwanza. Libaondwa jwani. Libaondwa jwani. Mimi bizaro rekatifu. Mimi bizaro rekatifu. Ngo finonga sina mu, bansi ka samarifu. Ngamjao mndongo ana wakomori mmarege mwafire mwawe mare hitswa mtina to mwahibi ya madarao ala fulero kamtsaga mdarongo ikililu katina ngo yafanya tiyo hadunuma tiyo shanja parisha na tobi ambiza ikililu tsina jama jendo mkaza tobi ambiza ule vina ufiraji na urahitswa mimi fahari. Mimi sinopore jabana feli ya ukantu juwe madaya ya ibitar mahiri shantina pa jabana jeni kaze ikililu donini ndabu ni mambe ukana kana ujeu irina utabasamu na urahitswa na jauchao jamais no firaji na ulevi na ujileheza ndatina pore jana beza kwezo na ikililu banu kwele mafundi wa komori nyinyi mdaza hapo kweli sambi kufanya mna ila bana na mwele mahuze ziyo za hanyu wandu jama be mitine da kafiri jali swali wandu ba mi kafiri bangu jali swali shakabati fundi ni fundi ya turongo wabane zongo zikundo sambi hu na juwe kana uheza la fundi kabana ukali rasa zanti kabana ukali rasa kabana ukanogo mdaza imanyanyanyi sambi harengo wangu ngufo yao Ngeina mbuzi, mbuzi karombuzi data hamdu acha yangali ya ikaza pasima ifanya cha mbuzi. Wandu alune maba hayano bwadenga murugwa ya bale wa yabe hala pitali. Bala mfiro kabla samba ya hala pitali, bwa shensi. Bala samba ya hala pitali, ila pitali yongo da hubi kwa muri. Do bunungo kwa mwade enda kwa muri, la pitali. Inu ule mwade katsupa shenda Tanzania, au yenda Egypt, au yenda tijina hubi. Do bunungo kwa mwade ya enda la pitali ya kwa muri. Do mbala mumbe hala pitali bwana haramu. Mafundi mwaba msuwa mwone manyanyanyi tuongu fo. Na mwambe, esu tabia zichiru yapa. Sambia fanya mwama disu. Banu msuwa na mwede mformato wakamta soma inu mjaka msuwa mbokana. Shia.
Qu'est-ce qu'on a rien à foutre na ushia na kadha na kadha. Na mkana bao binadamu ranzi kama mkana dini. Wanafika mati. Manyanyani ka bongo fona mnayo mtsoda sana mnayo. Misichua. Mimi tuluza sambi. Miti mwanzanwa. Miti firika nzibada mina sambi. Ndatibu wana mna rumenti yangu. Shantina utwa udasi na mna nuncho na ulo ifata ubasi. Mimi. Akamnyezi Mungu igaka kafiri ntoto katiru myo silamu ya bukana la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaykum. Waifundi. Wairaisi. Waimbaba wana. Waimrume wa mrumshe. Waimjomba wandu. Kabati marugonzi mabo ni mafundi muhise. Alafu wana washenzi wala warenge mwanahe embesili la waduifanya namna ida. Abange kamwambia ni bana. Ebani wando siasa mlokomori. Omuswanyu ukurubia shanga mwambia ni bana mumla honi bana ntsina mzinga bana. Ngami na babizazana za ujidafi. Shanga muzisoni wando siasa wando komori. Wazali wa komori juzi wasihi mdaza pia. Lelo tsa wangu asiha. Mafuranga jo he. Mwanyanya ni sambi ngufo. Ngamfikirio je. Ngamfikirio je ni bo munyi baraka. Ngufikirio je bo baruani. Sambi tu ngufo ya bo baruani. Ngoda unafahamu mtaka mtuko kufanya sinema bana on Facebook. Ni waidi. Sambi tu ngufo ya bo da unafahamu Said Ibrahim na Metra Mahmud ni roba bidi mtende mwani ile mwanyanya. Mwanzani wanyu ulo partu hanu. Bana musali Facebook ndo. Musali Facebook ndo. Bo fahamu. Bo munyi baraka. Kamtushiro majorganize masisi ndo pare ni mwaregansi hanu. Watata izentu zinu. Izo kamtuzi jwana ngani wenje kamtukuzunguli. Watata wallahi bila kwa jibenu waina mna wakawaida ile. Mwana zalile osa ngasina juma kapi. Ngasina vendredi ndaro. Badi juzi ya kawaida nzuana. Shangazi ja na yo hori mdungu. Shemana tukafunzuani. Ismaila Bakari baya traiswa nyani. Emana azali ya tuzunguli yangazicha hita basa. Emana azali ya tuzunguli yangazicha basa hita. Jumandaro. Azali ka tuzunguli yangazicha. Na lahi ukananga mjoni swali juma ikoni. Na lahi ukanga mjoni swali juma mitami huli. Awange mwambio libani. Amwambio libani. Njata fenti. Ngami damine majeshi wanu. Ngamidamine majeshi wanu wanzo wakombo wensi hatu. Bahinga mwambio nibo Hamidu Karihija. Ngamwambio bo Ali Mhaji. Ngamwambio bo Baruan. Ngamwambio Yusuf Mohamed Bana. Ngamwambio ekamwisha uka enti inu oando hangu dera irenga. Namreste tranquille namna mbio hiyo wallah. Wallahi bilahi eke pasani fume ngamjofuma eke pasani pa itwa mjoshipu. Ndatije hao norifa kwenti inu banu. Hacha hamba chao baminga mido zidalibu akenti nuri renke damino wandu hangu ngamina wandu walo yabo arumo director yo yabo watu wao yakwa ngamya aruma bwana bana ngamla tsomvu ngamla tsoma ngamla tswakati mtira zambuli atiyo renderi renga mna harama jasu mitama ngunsegole bana yambe iwidiri fanye chao ibidiri bamya mdo mfuma amumla honira hani jarenga hizi au mrenge mfanyizo mtu kanza shaka mna utobaki hapo mna hiyo mbuli atiyo wandu wao wafe ekamjaona haya wanawasha wangu wafumbuni watu wa manifeste moroni wanashwa hubo munyi baraka wanashwa hubo fahani wanashwa hubo bosfamili bwana pia kwa yabo wadase wangu wafumbuni watu wa manifeste hapo kamta profite mazofera kufanya zongozo tipia shamdo tu karele Abdalla kwa mtsinema babani ndemana pia wajodo nienga shaizo alenknao hamwambia nizo abami biltezer ngamjoraze kamjazi wambile za kweli. Oye. Naringa mdazon lali mdu mchangu ya tuenda dofanya manifestation. Tuwa lala uru bami do na hafe mimi. Namna je wandu wahume mbulie bo Dr. Salimu. Bob Yusuf bo kiki mbulie wana shwanywe do adore mwani Josin wena mnaida na nyao. Alichoko bini mdaba le shono de atami na mtuwe pia ni mdaba mpala pala ya weba. Zihabwa pia zende satani wazili shose mbusi. Vous n'avez pas honte? Wanashwa mungu yemba jino pashe magari na parembi hata wajemoroni wajwa manifeste. Ngani yabo wabambao ngani yabo itsandra ngani yabo mbu ngani yabo nyotipia.
na majeni numero telefoni yinu bange tina ule la tranquille banu lelo ti jwanza mimi ni tahema la poti aliyo tambage c'est vrai ndio mimi kan aribanu uliwani habari mshenzi wa habari au libi ukatoni wada una nasifu kaisani na wandu wale faransa wana Allah amina ubayanzani ndo ambasadi hiyo maulu wallahi tallah amina ubayanzani ndo ambasadi mimi wallahi la ndio kabani mego ni mazano goni zenga mtanzani fi chanda alichaja mbaya yangu na koko hangu bana na haramu wanu kweli wajiba nafasi wanu kweli washenzi wanu ha wajiba nafasi kweli ukana kwa dua libe wandu wajwari we bagaramba ukawali ulili emi mitikana jana nyida ubo washenzi boko ezio ikaikonika na mamadu njakana janaye zuki wangu mara mgom ditende tisomo miswiri tisomo university tisomo academy tende komo ditende timundu ngenge telekom ngi abunge na mapesa na ronja kana janaye zuki wangu ba mjomba wangu bakarai bala mwanze anambia nende nafanya telekom mutaba ninja soma roza telekom enda ni ba mitsomo dini tsomo roza aeroport mitigurueti miti kulimba alafu wana haramu wanu tipasha tija faransa mtojana mtondo na mawaulo wafupi tijwanga mdai kweli kama mlibe mshenzi wa poti ajaye bagwanzo lita mtujwa atajaba wallahi Allah manuwe bahati wanu wahunda wani mimi sika misiri woto to wirana na mruba la toshone da tondolo iyo tunwa kana no na mruto wafu iyo jon disa mimi eman kam tujoka wonjo wa faransa bana mido wahoso wenji wa faransa bana mido wahoso asomri nguha ya tondo baneke kama so wa hafa ekemru haule marumbu akana kanseri yabo mkausa kutotira damu huno mbuani na izozo tipi hakukakabati mbaide ezinduzi wolo kutwamba mri afanya operation shimina chana na maidini ngabo wandu hafane ndana kawangalia na bidini wahose ezinguzi wolo ziwama ngabo wandu wanjamro yabo waonge video urenge bakafuburi size ufanye chao yotinu kana tukonshakaza bobo mnapoti bankoli jiba nafasi na mnaini ya kweli ngosubuti upulane mshenzi wa habari wa mtu mshahide puru kula mtu mbaba kwa mkono kwa juni wa faransa wana bahari mbuliwa namna ni basi namna ni na mjeleze fikira zangu bani mtina ule nabana wallahi tallahi amdona hali hata litasiri joja mtutu wana mtu kwa twane ndio bini badele gari langu ni depart kwa ambassadeur ne dena hafea bondo siona kweli tujerege tia tudini kama buruki anu kweli watu atibe nafasi kwa kweli walibia wandu bie na wana utama bandi unuke watu ni ariwa ni uwe faransa bahari kama bokana mniulini ema ya mkwe makatili ndo bo shensi yamba mkwe mabunu kundo mkazinyamba bwana haram na mndege nimero hapo ekanga ninafikira mnike almadi sati mlahani msaidie ola kataka urongoa ha idea hae unono ola katurongoa idea hae ola habari de ambaye jambe kana wakati wawade watijo kamrala umu ema doktori walo komori bana na haramu wa doktori umdoko mori enamna mjihisi yo sambika timwadi wani sisi no mwenzi anataka siwa wade son tipi aina mdungu godela aina mduga na problem na mnabia shuhudi iliyo maudu njo drop timala joka yabu ni debarke yu Allah na mnabia shuhudi ujoka shule na unopotina nabi wallahi bamjoda yu poti ujaru mashuli akabobi nyume ni bana idina do mwaka yao andalika zuki wangu kaboshi ti wono njiabo ti joti roha parce que ti wono kana ti jomene shuli ya wangu ti joti ndezangu Allah ti wono ubaliwa ujoka ukanti ni zuki wangu sarhani ti jona sarhani ti jona chandaru grupu ya wangu ti onzu wa vankadu za indini o hanti wa bonto joti ndezangu bai ngamlido sha ngamwambia ni mafundi mwabamsomo umanyanyanyi tsongu ngulwa wayafe sambi wofundi sambi wofundi womdo mstarabu wora isi mumbuli ya ngulwa wayafe kabati urumizo ma doktor kabati urumizo azali shanga mlugo jwana mwabona fiki fakhama raisi na bumjo kana wika jafotiwa shawi mdo afanya kudeta numero 07 wanzo ya pare numero time
namdega numero wan kozi watukufu. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Numero maranti mtukufu 07 73 namdega numero inu wan muyanti habo nyotipi 07 73 36 94 26 07 37 07 73 36 94 26 ekenga bo mndu mtukufu hapa nayanzi 07 73 36 94 26 Mwenyezi Mungu jojalie masihu alolo yanu bwa habari uundane na msiba ohanza hi rabbil alamin na mwambia amina bwa komo Amina ya Mwenyezi Mungu nachalie familia zali waundane na msiba masihu alolo yanu Mwenyezi Mungu na narirenge yeo yafurahishwa komo na mantie numero inu kwezi watukufu 07 73 36 94 26 numero tiyo watukufu wandiso yanzi hayab na wakiondua yanzi kwezi manama mtukufu kuishieza habari za jiri za usumsaidi ya pulu ajiarongo ni habari bahari owanzuani walone izo doma na huwa karibu nezi ya kishenzi wamba kwa tuta haezi mhimu hao sambi bawode akawa tabisha abonge habari hambange na rilelese wazia pia watila wikirtasi kabati doktera ukubaluka sambinge mwade no andwa jipia watuka wa wade wapashi ya pia wasawa tolo ona belagwa ambange mwade avunzi hazemba funa zilandabo kabati ya uzisa tola mmono namna ka uzina jenyo haje nampamba shazila pia zila komplo shalelo sambia nzu yafungulwa yakazwa mbedume weifundi ya soma ujiso mstaarabu yakaraisi wa henti ya hatu ya ujibali andro ujwe izo ambao ele sera lambude lende lisubuti lamba embedume ila enda no vinyo juzi tena wantu pia aina ulona ubinadamu ngozwani sambi enamna liyo bo mmonao ele sera lambude tena lirudi litolwa ayo pa kama docteur kana upasha kana ngoro gwena mna yo kimdu ndibo mna haramu we docteur woti docteur we juge woti juge we mdu hindu rongo wao ya ukasambika na upashia pa kama docteur sita o wandu wakaupashia pia onda utrete ukanda tafadhali ziki wangu mtukufu ni hubeshele marahaba au ka we mengoni mwa wandu wa enshi omru wa jahannama haruma omji wa mbeli we mdu weka yao huono mai menji mimi mtua mini eka ngabo mdiangele jeshi linu mgwao ekangwa ojana esafara lelo tihunduane ewane wanu warendwa nai owane wanu walemewa ewane wanu wajatauba ngamida mina onga mmobo Mwenyezi Mungu likemengoni mwandu joro ijezensi ya hatu haraka banu nangabo bandi ya wandu weka yao ngwao wadzimanasi juzi huono mifano miili miraru ya wandu ndasi wa heya banu warongoa tubashara maraba wanipara ya uka mimi de mwananyuho manasho wangu na biokana fahari ngebidio udwende andu tijo piejewa banga bwandu anzo afanye jao mimi ngamina twamaya yaho wandu wanu Mwenyezi Mungu jorishindisa mzee wangu ola mzee wa diplomasi ola mzee mstaarabu ola mzee ufanyozi hazizahe shanga mwanzo nende haupesi ili lihakikishe ndongo yabo njajo paro jotra himru au kamiti mnaenda hadingo miti mshenzi shati jwa kwa mzee wangu uomru ulo haruma rogo za kistaarabu na miwa komori wale mbele anga mwanzo ni beze block wa shenzi wanu liwatowe wakati hiyo uo wakomori wajuka umwanza wajiwa mtendeze ila demani ya nadunga o wandu wanu bora samihilana rahadisi ekengo abo za ukari hadisi en privé ngarjo jo hadisi banga bozo abidinabe ngabezo abidinti zambi ala kuli hadizo namba zinunga mwambilwa katamba ndongo kume en direct banu na bani zambe ngejo mkilisha ukaize shenda zokweli endoka tija ujuzi shay muni wa haikorije ili mrambuwe tafadhali manama mtukufu abo handa ni maraba menju faridin Mwenyezi Mungu johansina muhatahale ujone zenjema za heko mori inshallah asante Allahumma amin shawizo mimi na kanza na mbendo kaya muje liyo wandu wavumbawa majeshi wa majeshi wa kweli wakozao nensi ya hatu waju hamba kweli babanu armedu na kambili nga majeshi kwa nzongozo zendwa na iwo ranga insi hao no wundi wo mati majelekewa kwa janusiwa ye maji ya kamuka wandu komori anzala bilenu songo nureneje numakinishe naam unusibirishe ikatano sibirishe nuambia kaya kairura lo ndara kirano rala mdara erura lo adara kirano ram mdara
au kayaze nunguzi kazi joji sabo fundi fahad nganjo stahamili wa usiulo nuo ya waka kutandu jungamba saada ujandoro shepota ujanza unaelewa no au kaya mrumui wanu mrumui kuna mzungu za hata ya kubalukaya ya rindezema no yemui aimeze mgo mui abungia wewe timndukao we mui ukayengo tukao we mtu wa hitso lekwa ngokozo ngarikoza hizi jirio watabiwa zijira minti watu sa kairuho mbura horole daga kwandura mbura daraki abangide bebe nakandino makinisho kaya kamakini urensi nirungwezo kangorosho wandu na wariroshe wanzawa jiwariu mrajida fi wakati huo kango jua kao ya nsiko undoriliyo ngo jua kao analewa no yede mbebe nakandino makinisho uke mnyezi mungu nikisugira inji na imani insha Allah taala upande wa sambi umedimsaidia kabati madadu mutumshu wa hela labda shita bishau maudu ndawo maudu msaidia ya juhufa mshoko mwana mrehemu ai maskini msaidia ni mrewa sikinie banya mai problemu sio kumuri sigwa zaraka ngamdo timba kufuru hata maudu nife mambe muda nguna rehemu ansadi nguna rehemu msaidia na abo ngasibuno so tipia na mhalali zina kumsaidia zambawa wanifanya amekaritu jua sawa zenongo sambi kaundo yafanya mizungu mbusa umja badoba mizungu mhoso zenongo zahe pia yende mrafu wanu warenge madhambi yao warenge jukumu hiyo wairoaye ukansuona binadamu bobo yezi mungu no so hatansona uhinde no binadamu kaya mwanadamu asotilwa ndani mruhama fundi hama jaja sambi yasotilwa ndani haminene wa kamili kabati ministeri kabati deputy kabati president mtufikiri kwa ebade mwanadamu adakika ani harima serikali ya kamili izoroho ukambato kimtimzimo siku yake nzibo mshana juu hakaba mwanadamu yofikiri vanhu bararo kwawe kanga mubana bararo wechofikiri ndongo njema au ndongo mkabana munaye eko kati mshana juu fa eko kati mshana juu moto esho shahaho wechofikiri bado ngoro ibile tifanya ibile tifanya zifanya zila wala zina kusifanya zila ibile ani wechofikiri lekamu la nosi muhe kwa masihu ufikirize ndongo eka mdu wazirenda uzirendao unatifanya yezu unasamini yezu unas ani unaelewa alafu unadamu wote tu serikali yote pia wote kiekaba na ukaya hakati mshana fikiri zambi watu wisho washanani kama tufikiri tutazinoka barika murani tunazima na asibabu yezi na banga tuka kufa batu wanadamu wote pia wali yezi wa baina tu hata wanopia anikaba tufikiri zambi wana alafu ungo tamsaidia ungo kama wazi ya ndogo za raha za yezi kabanga kupata tukulindia lichiza leo za msaidia ukaelewa na katia leo waruma yezi aliyemliwa za ya mumba itupa kuha kazatiti ale washatwa ndio kangiona ndo waswali amngona mtume ngiona ndo swali amngona mtume zaka zio semeka yote hali shema naweza pia ndo kwamba wafanye sinema yugado binadamu au wana ngwa chihadao tata ndo waswali amngona mtume chansuona ni hadi nsuona yezina ile ndo ndo hata mtu sana tambafiki ngende babe nakahanza mimi nenjeza yabo ababo runomsaidia suti akansi ambende meola ani kumana hada mfundi hakika ye fundi hasumura hanaye avotiwa hanaye ye mpokufura hanaye ye hangitani ngena kuna ile tajiri hanaye
ani ngine sema amtende asikutani zirugozila ani ingia kuncho mtuwa ba suala zima mtukufu na kanzani hwambi ibani ze parti za siasa ema dhamana wa siasa maudu wazadengo wa ndoa sopareni ushili naam ikisina matabana siasa au ngesina wanzo wafutiwa hewa katina mazamani wa siasa ngasina wanzao barua vote wafutiwa naam katika mazamani wa siasa hakika mazamani wa siasa rionao lokomuri ya tukayimzima shanda huko ni zomba katula agwa so mhasifoma dibani akawa ndi mwana ndi mzima ali mwanao ujitekeleza sha katina ndogo zake kweli katina ndogo zake sho walona zemali ngwabakio ngwanzo wavutiwa wala sonko chikisha kufunga wandoya kwa wanchi ibana dondobi mbaba kafenoli suma bidbana katina mali haja faransa riju haritangani ha limonesi akaupashia redu harende ramlahe riwafikia na yukana yusabonti ngwaendao biti salam ida ino androha wandu pia namna rafanya hono wenda hula hende akauriteza sherisi diaspora poshi zabili Ousmane Sonko la milliardaire shahambie peuple za koli hatwagaba watu hawasoma bareni wakombo wentia ha poshi amange waju wandoka dalagwa wala mndu ufanya unafiki wala mndu azali nungwa udaonaye abo wala tidwa jofanya ndogo mimi mina mali kamina ino ero yonga mfano na mnabi usiku maona ndongo banu matu maona natuju hara hende romo ambassade romo aeroport ro baba hanu banu ekembo nzo afanya ndogo tipaka duja la mapesa haulelo na mnabi wajuhe wao nisokane mwana nyasi ngufu na mtuhe ikanga mambo kweli haya ngotodamba na mnduna nere wantu bale group ya huamini yo ureti wana abange mndati jari vumbuli ya mndu komori ko timu wana bwana ezendongo zijirisi wa bana engeba kamndu mzima hatotoa wala ya puwe mndu bala hauwa yeye asiseza mndi ataweni wanzo yafanya ndongo mimi tukada mina barufu na likari na Roger na Sheikh Muhammadina Hadidi siwambia kanele gari langu ngilo yapo wa ambasadi balari renge gari mateka watu kariboni sababu na Ali Mahmud icho kariboni swa borifu na ezeni nizoka sinizo abange banu unu ukweli mndu antu yambe wazifanya shati nti sinema na ukana jao uti pia kwa sawa rwamba kwa nto voti rwamba kwa twenda ata voti kabati ya sopareni elo lwo mwisho kwa nasho hatupia umana atwa ulawa emana mtoto wa madunga na mambo kana na mjobo wa mkasiritori na mjobo wa ikoni na mjobo wa mitamo na mjobo wa ndao bin emana mtoto wafanya zongo hizo hizo ndatata dori mwile mndu lokomoto shanga mmalindo ngabo wenji watu anza warenge tikanzani hwambi ukana kaireka wandu wafu au kama mtume sallallahu alayhi wasallam bakana idha kana amrukum ala nisaikum fabatinil ardi khayran min dhahri kanga mtendelwa awezendo zanyu pia doana twa hanyu na ndata hanyu kweli ngwarunti yeze nyumba na mnyezi ngwamba wakarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliya wanashwa tu watu warento wana warente malao warenti opisi warenge magari hata waje wambe zabari mdulili yao wana o baba ho wana no wajomba ho wana na woti pia meno ndio mmeulonda a realite bobo faridini juzi rione komori kweli wakaanza ezao tusahe mafura rione ka kweli komori nge mwanzo tuanzali wajumto au kaya karitina jaishi lo shindali population ya komori karitina le jaishi hilo wallahi inge komori kweli ambapo mwanzo tuanzali wajumto chansuju hakika Mungu inusira rindini sira yasina komori ikozawe halila na boko muri vyo mwanzo tuanzali wajumto minamne kantuja kanga kwa sanzo ya parisha mitso kadani usibirishe wewe izo kaanza bagonzo wadnanshawo zirongwa yabo ya ukaya bensiro ja kuma kufundifa sibiria ulinde ndoyo utsengelenge uchidamfiwa mbe ndo kanzani uwe shausiro shemndo ndio na kanzo mtekelezea peleka kwa sanzo ya pare
mtukufu mwanama. Marhaba menji, shukran mtukufu baba Kafenda, barakallahu fik, shukran. Marhaba menji yabo makati yanu ekanga bo wanzwe ya jitamke mone numero 0773. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fundi kombo. Salam. Kwa leo naam. Ngulishio kwezi? Mwishio. Kwa leo imana wazali hatataya habiri hende ho ende njuani ende akauzina azali na habari ngwaona hamu wa hadisi ya uka le 29 ya mwezi unu wanzo wapu kaisani le directeur wa surete ya Komori daena poti hata hawandu hunu gebidion ndalo hitwa sha wa prepare uka le 29 e kakaisana wasili hunu ti parsese habari hizo ezararu msaidie daena nono ngwambao ya ukasambika timwade na jaujau wala wambao wambe ni habari baada ya mahadisi wayafanya daena band ya wandu wanzuani ya ukakwa tutahaezi wajule le sawende shemhimu do ukana sambia tiroheba la babo azali hafudaina efamia hae ukanga wajwanza wadibe na izo tipia abantu ngozindo ajisha na rekebo mguju enamna mmona ukwezi watukufu enamna mmona ukwezi watukufu namfikirio je nezenogo zanzo zijirizinu sambingula waya feridaze maudunga bo manifestation e mafuranga ajoka uhea hauka azali harengana na idarusi kaidarusa rotele shirika ezemali pia zangamia kabati mali za ndara za hule gashi na skarna ukopeshwa gashi litio halafu wanrome wa Komori maudo wazalengwa sopareni ngari da zawe ntiba sena mna inu aunga nyina fikira hindi ni wandu wa heze partner ni wandu wa siasa ni madunga ngambushili yokwesi Marhaba amado tufanya message za timu ngao yabo ngabo zinyambamba zidio yabo zanzo zi pietara kerme directio naam narito utoe ya makafaria yabo paske ya temporario wa ruindi paske wala bujuka leshemba dini agashi titio jomenya karamia kamili tungoro fanya jitihadi wesiweze message parce que si garusi ononono nganzo dori sibe batu rohone ze ajali zilonziani. OK, immédiatement si ça timto d'accord et carreji upande wa he zapoti na kaisari hali rongo zifanyi ona watu na rizimge osiriyo wakawanu watu wao ndiazi hao par contre je suis tout le cas 90% unu hara ngwahara ngwafikiro kaukawamba ilio ngwajua intimite orejedi goni naam parce que ngazwa tabishondoro haukanzi wambao wa Komoro ngwazi nchi ya ondro ngwazi pangozi jenziani fahari kama military wanu waja ngwa utara wa masiazi zimu naam yuke tuonesa kabala hada buji sao no wambia zinji mwelewa hao donc wao wagwaza leo ndo wakasi dinamikio naam abonsido wakati cha mimizo najua baadhi manamiza uka wanu walo hara ngojoka Faransa ufanya ndo mada zinuse pas gratuit etinogo za mafiti jao naam zonajua tauzi fanye dans le premier temps ikaujua botati enda fanye menkurati kutufanya plenti juiti no menkurati arme komisaria ezenongo zino zabili sikirambauka ngari utosao gasibazima nawe ode mala obijini urione tasna zote rusolidarize reke ensemble ikata poti na kaisano eleweka epawanza wakome fari ya unga wakomea ukombo ya unga wakomea maafudhu ya unga wakomea ben masundi ya unga hatartimizi pia wangu wanona kuitaro wekomba hivyo naam donc il y a très important nous on a des autres fadishire naam parce que et cas on voit dans ces lieux
kumkinjazo kabongo to neglige airport na oroshe ekahaja kana urafari bai unyo rafaru na nuzae uno na ndo mwanza o ndo ajangamize ngoelewa hao doko dans ce cas na zao d'abord wao karma yongo hunita yo hamango hunika watanzia zoka uji protéger au maximum parce que wala mrujo karma komba imejaza ba komba ta tu contrôler et mandini chavo déjà yo alerte wa unika o ndo uji page nono ni muti rejeni ngoni arma komba hii jamais ndio ndo muonezi hao aya upande wa Nzuani afikirika sizone sarma video juzi kabala azali zwajua hanza asitienzi yani harmenzi hatu wanzuani ngwazele wa haraka hana wanu pia wanzuani ngwanikao azalize mvu za kurenda ya masiwa yanu parce que azali ngwanzo afanye guerre civile entre wangazija no wanzuani na azali kana ushinda wasula me guerre civile yo rahe ya unga wanzuani au ketwani armazero gozino. Donc ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Là, bon, normalement, nous avons d'amis, mais nous avons la cabine d'amis traître. Nous avons des engagements, nous avons. Donc, quoi ce qu'on a moi, non, mais nous avons des places, il y a unité, il y a un théâtre. Nous avons des engagements, parce que Azali nous faisons oui, guerre bouchon, quand une famille Azali, uno Azali, Ambare, Fatihu, atajeti ngapi tatiweze na wavumbwe batina hao atajetimize zenu hizo pia warenge azma kidaho kangwazo wachike komora mahadhara shaizo ngaona warumishi wa hao zemsaidie zenono na hizo pia donc oma porte-parole wa ze matemo wao donc ce qui fait que ekadi mkomori utabi onentino ngaza tani bano ces problèmes sur les familles. Kaini mrashina toa problem nzima hapo, ya toa mzima wa duniani ya mwa solve enziatu. Donc yengaza heli mkumora kine filosofi hiyo. Ya ndani. Sajisa e problem ya sambi. Ila washaka. No bada wadu wakawaja wafanye témoignage. Wadi wadu ka attention. Ekaya wadu koto na shubani. Oti sambi. Ya zala za haraya. Msidiwa chekauka papie yafanywa na juika sambende anafanya treatment azaliwa hichi naizia donc eka usive eka parce que nafikiri kwa disi na wewe bahari janga kwa komorichi wa dumbo yao no eka usive journaliste tule mu Afrique akausa azalke elurungu bana banga we na rankini na sambi yo hale razi 2000 voilà hamaka sisiziwa pakire tu sisiziwa analyse na ili mbiarongo wao donc lozi venu akare makano asalinge na problem ya haina sambi jusqu'au bout mazama ngamize ila wachaka donc il faut faire attention mano mamalizo parce que anunga mwanji bali ya onai ame problem hiyo mimi siwono seno kuzifanyi wao kama zokole ni ekoti ekapa premier ministre wajua wabaka zino kelkero muli sambi ya mijao mimi ndo mzima de tsojirwa niso sino tunamizizile mzutsa wa Anderson Azali wabaka president parce que là c'est président ya namna hiyo wala wanafiki wando parwa Azali president wala mnafiki parce que wala putiste ngabo rais wewe hamba muntakhab ya votiwa c'est ça welewe shamru ya fakua voilà uwo putiste c'est pourquoi emana tutabisha sambi yao habulia adobi Jafari Mitsara abulia sati abulia wala parce waramu wakawafanya na hii waji wasini ndani Azali wafanya papie Azali ndio sabika kwanza afanye ya mwanzo wa jioni kae muana Azali ongujo fayabo. Donc attention parce que voilà non na msaidie na belu wala kwa rungwa nongoza hao oui zila photocopie eze message Azali atutoza bawaye dazi vita wala ele zahazali yanzu ya lisisi atosubetia zamba yopuwa wala monti ngabo wandu waili wakoza hasibabu de trahison
na rimide Mwenyezi Mungu watuka wafu wandu wao wakoza nzuwani amani asibabu letra hizo ya Ismail Abubakari ngammeyo banu kabati mdu jomba nereri ali mimi parce que mimi ngambeho kabisa shati jomea tijomea haina mndu ulo banu ujokana nafasi wandu wawa isango wawonte wabahiziwa discretement liwasaidie eka ngamjo ushinda ba ridofanya hizo na mguyere ni kauzadi na ridofanya hizo na mguyere ni kauzadi na ridofanya hizo na mguyere ni kauzadi kabati susi upande wenu shefahara chandi zonga mungu habari zinazo ni zabo zobi jizambo ile ndo waramwe pia shaka bo hazi interne zobi jizifanye za kindani wale wazaza hatu za kindani zobi jizifanye na ili mko amini kwamba hilo wanatani sosite tamadina wangu yabo wandoka obiji ngo watu wakati roho madizo wasaba abasa zikiwa nziani ngasi wandu majana mailina mengo misanu wana utukufu wa hanyu enga ryo shinda ribamba ise zinu maudu haina mndu jo shinda banu ripare au Quai d'Orsay abaze numero standard rambi attention sirikali ya kifujari ya azali wanzo wawe wandu Faransa banu walibi wanzo wawe wandu banu na wandu wanu ngabo ufanyo hazo ambasadi wanzo afanye crime arumwentinu uparapoti ngarjo ushindari wa bamba isena mna yinu yauka wandu wafu mafoto tsanunga sinayo ya partage juice shange lazimiyo irudi tena riwa bamba ise riwelese ukana wandu wanu wa decide wateda muharuma entilo ijo kanjema ekarifanyiza ngo hizo hau resirenti shange bidio Faransa wawa eleo yaukana usiku lelo riparo telefoni za timizi kadha no wandu wafanyiza telefoni hizo wonti pia sayo ngamona mafoto amadalin wana waulwa wanu hafa wana wandu wanu wa decide wa wemroi bangu denonce na wemru ya uliliwa riwatie nkudi ekarifanya peli 10 au peli 20 kamem hizo ngezo shinda zifanye efe haruma wanadamu wanu wadojijua onde waishiliwa ya ukana no mdeside na hizo wandu wazijuao wajirambu wenazide yabasa ekanga bolo na fikira indo aji uhusu ezetwabia amana tsaizo ngezitilwa au muzi yetu ibona izo zontipia enga mfikiri yeje haruma wa mali zo kwezi watukufu amjoranti wasa yaka watu arge intervention cha utimi zupadeo lefar zopia longo kozo karma programu zipangwa ndo zikiri au kaka watinti ya demokrasi iko kubali wa shari armenti hao dinu tinrabo zifabrike wao chazi mungu za kweli donc si uzonesa yo muhimu zone tero zidungwa na kulie na telefoni atangwa mweleo tano warugwanzao wa balie wa exporte zindizlo armenti wa genizo hunu denamna hiyo très bien zo tundwandro na service de renseignement yo malaribira ori chuze ya balizo pia shade heliyo umu nkabao wasante kangabo kweli wanu wanu wabaka kuzina kufanya tanugo paswe makuru mwanzana azali yo mafiti Faransa inu tia makuru demonstration ya nsino ngoni mwe demokrati president atende mwenye nsino ya marainya wono ziho Sarkozy ola karais klare ndi aka mundu mahakama mwenu prison Macron zonga simlinda oba donc zino pia gazi tondwao donc on a piqué kayo no gobi diriti yani le plus rapidement possible chazi victoire mazindia za sharia za la wakati na ndrabo ya mafoto yano kwenu wana azali ngwa to zero kweli poti na wanu mungu wafanyo zeno ngozino kweli ngozino pia hiyo donc wango na makomuri wa manifester pour les dimanches moi je manifester pour parce que ça ne va pas donc des images na des appels à manizo ngazu créer si ba iti bali na wako on a crédible
parce que ekaulu kauna bruna kazi judiciaire afanya mesa kama nizo kana ule bwa normally amamro ko katina ngudi arme serikali ya Faransa c'était franco comorien au comorien bari atondo katina ile kaje mandamo comme ça donc zunguzo nunga petit à petit tiba yono zikiarma zi organisation za he za tuwatono za uno parce que zuka na mfunze na FCO ni ina kanza done kama mwana nyochuka nzejebe shafikiri faharu tidiwa veka naudu mutasi fanya menkurant ikiwa fonda kutoka ziani nina nina deja aman masi mtu fanya projet elinifikiri unaona bijisangani atazungumza tienzia haina mru ngojojo imprime mafoto yanu ya tsanganye swangu fanywe kurie swa riambi ukana regime ya azali ya wandu wanu pia isutene wao ni Faransa warudi tena wabuli wandu wangu wanzo wandu wanu wonsijuvanu mafoto yanu pia ngatibitishao ezo ngori mwambia wani van kwezi watukufu mafoto yanu pia ngatibitishao ezo ngori mwambia woni wanondo wa hafa pia sha joka njema dohandi saranzi wa subuhi wandu wambe ujoka ujua ele zina la poti swafi bantu amenekele ele zina la mnaramuona mtunde mjue ele zina la swafi na njie mlita ele zina la swafi eni ujoka upara ya benga bo agent o ambassadi neveu wa zali ikaya wa omengo ni mwanro wa komori wa hafari manifeste au pendant 8 ans lelo ha décidé d'aena wandu hatsahama mercenaire hunu wa uwe mundu wanzu ya dai yode yamano wala wani uwe usukuila nenda rakaufanya kwa nous sommes tous avec Fahardin usukuila na wone sezen goza hele jeshi zitakfini na wala pia wa Kongo wandu yoka habari hamba zoti mabiani okakarna uparo joinshi ha masterehi raili ulange na mu hawababa isa hazamba lelo poti ha pulo haisata hawandu hunu shangwa linda wanasifuka isani wahe surete oitinkudi haria je hunu Faransa ishele Kenya wandu mlo aeroport mjua ukana sifuka isani nguro ho aeroport uja hunu na mpartage directe yinu wazijue pia bwatukufu mwambia habari ya ukana wanu ngabondwa kula la wano tabiri ngabondwa luna rauhani ngabondwa ufanyo masahiri ngabondwa luna marumba ngabondwa luna majini ngabondwa luna izo pia ngabondwa luna izo tifikirikana wani mwa duniani pia nda obo habari do luna wa weche utifikirikana wewe do ujole nda ona walimu kabo zango za duniani pia ngozijoka kuna ufa bo habari walimu wao wa Afrika ni mapresident wa Afrika ngwa fao wala wao shaizo na tonma biene masiriano asafu kare ya puza daka 14 na mjuheru wa bedwa nyezi ngarini keuzade wandu wanwa isawa duzuha wandu wanwa isawa ngamia wandu wanwa isawa nebeleze roho na izo wallahi walembele ya machi ndo komi wanu mimi bainge tifu bana nafikira mtuko nge njakanza ni natsikatidas njakanza ndezi njakanza ndiri shezeno gozajiri zimu zisazi walemeza banu singa rutungo ulinda ya na mjuhe mndageti ya minga mtulida uzade mimi wana trintu katile matitawa tinte courage kabatino go tsole mesa kabatino go tsole mesa ekipu zangu za mitamiuli ni kuhanzo mpira na toka wando mpira ekwenorine ya pashi basi sedo angali ya tiuri izele ko mpira ko muri wabonda ko norine ya pashi basi abase daraja wasiha ndatantonza nangalele calendrier non ti wone mala wali yotide courage tilemewa chez combat inu akonga mju mile capitaine Milonov e combat inu ndia de courage okanga mju okana ngali jo urengati hali na mtulilie banga jo hunda uzaleti hali bwa komo wabwa ibila gamina to ama ya swaf tena ngamono ya ukati hali ngali jo wonando mimi fahari wallahi alazim انت جانا دوغا كانا كاباتسا تاندرازين تكانتين تلا تاكاتين هما ماريني لمي وبور لا بيزوبور انت جولا سباسيني لا لجوالا لا دو amba hemgwe shemanan wana ubanu doka ngamanzo njeni kemengoni mwandu atuko shanjenti yangu mdatombo we yakanda katira ko woni liensi yabo eujokanza ya wane ha ukweli ngujwamba bufanzo bawo timro kana utarise wandu yabo ngamumdindo libo wamtsuthi
mimi ngajala misido lenga ngamina wanama ngamina fami za mituji changa mwambie ni bamyo kana ni wanama wa mtu ni wa mtuje na mbulie semba za hanyu hizo ekenga manzo habari we mzata hanyu kama manzo stehilwa na mwambie stehwa komori ba habari ha uwo wa komori hajipermete hakausubuti yamba ukana na maparo wandu mawa waje wazineba sindizo na kanza mwambie abenge ekanga mtu dungo wamba cha bantsinda tsabari baparoka shuri ka bandu wa mtuje wala wabejo ngabo mfiro kana ngamjoka uziantije mtuje kama ngamjoka jaikona mtu mitsamihuli baada ndizo marire ndaikoni na mitsamihuli mjode sifanya yo ekeo o amezino we dziwa lo yabo wa udaonani shakati ndore jaikomori abo kensina nda mtuje abo mtuje kana jaikoni haurielewa ne ukana mkanara isari huu ajari ulidi kamjamzi mimi misiro nda tarabuni mimi ata zetarabu de komisido hent mimi misiro nda tarabuni akia mndu tije fikiri kana bungo chika ujajambe kana ka chauna ngati ofanya cha era bango jojo hatu wangu mitsomu wa yafi ekanga matori chilani ruko samiji ekatsi jamjini wandu mjolo abo ba jojo wangu mjomu bangari wanilia wonti bangari wanilia wonti jondizo rakanzari mwambie abange yabo ngamdudini to numero WhatsApp ya bidimu ipare dainu anzi Muhammadi (07) namdudima nzi numero yabo kozi watukufu banga wandu wanzo pare yabo awandu waidi wanzo pare samahani kairim pare harumwe WhatsApp yinu haumru anji harumwe direct 0773 na bakim mtukufu ya banyanzi yabana 07 73 36 94 26 07 73 36 94 26 abakemranzi nimero yo abakozi watukufu 07 73 36 94 26 yule nimero abunge ekarifu sitsofa jawa hafa (07 73 36 94 26) Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mtukufu. Jina la koti Dr. Mlanao. Ewa, Mlanao hau? Oui. Okay. Abo ni wandu mjokanza mpare watukufu. Haripoti yo paro Mlanao. E ujoka upara maulu. Okay, d'Orsay. Affaires étrangères. Hau haina idara ya Faransa, komisaria. O 16e na meukana ngabo mndu mkomori. Ulo harumo regime sanguinaire. Ya isaya tama mercenaire hunu wanzu wa tedamu. Abange abo ekanga banzo basedzaha Faransa na Komori ngamhulilo bopoti. Ezabili wa mituje timwambia ngamina wanama ngamina wanzani ngamina wababangu na wazazi wangu wengi wa mituje. Ekanga manzo habari ya tiparo jovumbulwa ya doste hilwa na mwambia ya ranti hatu yendeza hedaina azali. Bawari hibi hatu ngwafanyuzi wanzao. Anema dina wetu fana nao. Mlanao c'est manger avec Bahe wasayo para msaidio. Dr. Zila Paramba efasira banu aidez-le. Na mumsaidi aidez-le.
mlada enao aina rokomida ende aleda enao bo mlana bopo arwano para mlanao como riyo hanzana bo ebanu nye famia nyini yanda wanu mtu kama nu tiparo rengana naye hata usiku na Faransa hada ni tirengana naye ambasadi Allah tibalwani ziki wangu omanzani wa ziki wangu alikasi murijo ambasadi yabo tondwa kansera sikola vika tsira la santé la fu yoraha mweza shoga mshenzi wa mbaba hewe ja mjomba hewe jareje amwezi tandwa bala tikauta tichila mbakistire na kanzani egalize awaida tamor samba ino modo mnare ntanyinga nyoko mtena torgo mfanya mbakistira woni ke batse mawdo mjonde akana rene data mawdo na boka mtena tahasi ha tama bahaya shanga ya habarikasi wewe wewe mawdo wanashwa abo ufundi kombo hujane lezina mlanai au mlala nao wahewa saya msaidio idio hau msaidiwa domrani ngamona mazina hao salamtuhum kabage abo ngambayo mkitsaru msedu ya rab fi hadhihi al-laylah al-mubarakah Mwenyezi Mungu hema siku ya nurishishie wanadamu wa Mwenyezi Mungu wate msiba wate harara wate bademi ezangu mingamjuo wallahi ngamjuo ya ukanga mwaderange na mbabi yoti haba kwaja savure kwaja hisi ladha ezinu asibabu mengoni mwana kwaja hisi ladha habari ezinu hasibabu mengoni mwana wa mderange elikubaliana kwa kubaliana